Aakibiishopu w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu hamwe n'enju ya Biishopu bamazire ebiro bishatu barukurambuza bw'emirimo y'erukorwa ahabwo kwetebenkanisa zo kuyamajuta kuzimu omucanga kya Bunyoro bebembirwe mekitongore kirukushoronza ebyamajuta mu Uganda ekya Petroleum Authority of Uganda barambwire omwanya gwa Kingfisher Oil Development Field ogurukushangwa ha mwaro gwa Buhuka omu district ya Kikube. May the Lord bless this sewage, bless the workers, bless all this area, bless each and everything that is being done here. And the blessings without sorrow of the Father, Son, Holy Spirit rest upon all of you, now and forevermore. Amen. Dr. Kazimba nagira abanyayuganda bashemirire kwesima abwe emirimo erukorwa omucanga kya Bunyoro abwe ky'obwiga ekiruhanga yatiremu. Katonda tuyambye nti tusobola okuba n'ebyobugaga tubikozese bulungi, tuleme kukkiriza abantu balala mu mawanga g'ebweru kugamba kutuvumira bano bye bakola tebiriimu tebigasa bita bo balina ebyewaabwe eritali abalumba lwaki batulumba eno. Naffe ng'ekkanisa tulina okuyimirira okulaba nti tuwa support tuwa obuwagizi bannaffe bano ab'amakolero ebiva mu ttaka sobole okukuza eggwanga yaffe. Yashaba government okwera abanyayuganda okutunga emirimo mu project ezirukukorwa kandi ngwe sente bazikozese kurungi. Tulwanyise nnyo ekigambo ky'obuli bw'enguzi n'obukupyakupya kubanga ebintu nga bino tebiyinza kgenda mu maaso ng'abantu si bamazima n'okwagala ekyabwe ne bebba mu kintu kyabwe ne bakirya ne bakimalawo. Tufube okwagala okulaba nti abantu baffe tusobola okukozesa obulungi ebintu bye tulina kubanga kino kirungi n'okuwa emirimu kubanga abantu bannayuganda bameka senga bajja ne basoma wano ne baweebwa emirimu mu oil industry ekyo kikulu nnyo. Naye senga abantu baba nti mulimu abamu abatalina mazima bajja kulya ekintu kyaffe abaagala okulya ne bavaabira. Omuyobozi wa Chinchizi Diocese Right Reverend Dan Zoreka hamwe n'owarwenzori Diocese Right Reverend Rauben Sembo bashaba abantu omu burenje bw'izooba okuba abanyabwenge barukwinga ebyokurya birukumara hamwe n'okubangura abaana n'emyoga ahabwo kuganyirwamu mu majuta. Mwene abanyayuganda ekikuru n'okwesiima kandi ruhanga yatukwasa tukakora emirimo mingi munonga ahabwo kuba abantu abayinene balimo amajuta nibetenga ebyokurya nibetenga obuheereza mwene ninterero muranga abantu bali kuruga mu Western region Kanungu Kabale Kimbarara Nkahe ekyokubanza tuhinge ahabwo abantu abo nibende ebyokurya ekyakabiri abana beitu tubashomese ahabwo kuba kulehi bali kutimba amajuta nihetenga y'abantu b'ebyemyoga abantu abarugiro mu technical schools hano kurambura amakorogano amafuta abagisana n'umukozi w'engodo baza gombekerwe abantu abera affected kurango bakabomekera amaju baba skills so semero muno government yakozera partners baitu kama Buliisa abantu benefitinge kandi msaidi project yenu amafuta ganagaraga mu abantu baitu Gashakwa n'uwagaba Ambrose Katoto.